tunjum kan video thara chuanin hero taron chuak thar yu jong hi kan ti don ani ti chuanin emblem seta chuanin hei hi emo lak tur ania ani lo ni chuan fighter kan lak don chuan hei hi akal dan tur ani thung ani ama hi spell vem nei tha em mai nia lifesteal hi nei tha em ani ti chuan a hero kan lut tanga ma se kan lei lok ange a hero lutang o yu jong hian in main spell a chon vengeance du thu samania I a chan pon akina kan soi fia thawanga flicker le aegis te po hi amang thei thawani pon is a vengeance kan la photang chuan gameplay kan en don ani yu jong kan ti hi hero thadeu mai nia ama hi crowd control nei tha in chu mai ni rawin ama hian in lifesteal nei tha em ema ti chuanin I ama hian in chithuma a in ti chang theya hei hi a normal form ania ti chuan dragon a in ti changa dragon pialama dragon noi ta in ti chang thei bawk ani chung pathuma chuanin form sang sang ania masaberin a passive kan soifia masaber don ani a passive a chuanin basic attack a mi awak khoi hianin sha essence kan dia chu sha residue zo sha residue kan dita chu a passive stack kan ti mai neng chu chuan he zilong hiron kala mel cherut tukta ni chu te beisa ro no me te se chuanin sha residue kan ti ta ni chu sha residue chu hetia a attack kon khu enemy ke zone bulalang kon hmuwa khu voi nga in stack theini voi khat voi ni voi thum voi li voi nga in stack hian continuous damage apetani voi nga in stack hian chumi mai ni lovin voi nga a in stack hianin I residue ni lo residue kha passive stack khani ta essence kan ti chu anun na hnoi chemi amanna barang deulo khu aron punje hu kan hmunga khu a full khuanin ama hi ati tlan chaka tin I ati tlan chak pilama hianin he kan hmuang khuanin mo movement speed hi 40% a pek pilama hianin spell vamp kan ti chuanin skills ama basic attack ni lo hetia ava pong posa na ni lo hi a skills manga mi kan khoina hianin 20% lifesteal petani chu spell vamp petani chu khu voi ngai man chonin ti kon continuous damage attack pilama nangma hi I manda bar hnoya thil te khu a khol sak cheni kan lo hu thiam em kan cooldown tir lok anga a passive hero hi complicated de leka shet chen chu poi mo khop mai khudi khan atmo a ke bulami khu khola voi nga tlina piang khanin khu khuanin ama khu amana bar hnoya mi hiron ti pung hluai ta ni ti chona ma hi hemi a purple te khu a zo thleng khuan ati tlan chaka tin spell vem extra pe bok ta ni kha passive chu ni ta ni a passive stack te khu residue ania sha residue zon amana bar hnoya mi hi sha essence ani thungani kalai kha thengin lawang ale a skills in dot dana chonin first skill up ma sakber turnia adota second third skill kan up ma sale berang hemi de pani hi max ma sakber tur hei him second skill hi max mu hun ber tur ania ultimate hi chu ma piang ini max e upgrade me nga thing chonin a first skill chu kan hmuang kon hei hi nia khutia abial kan hmuang khonin abial chung lam pangzo ka mi khuanin I damage an nei tlema tin abial pon lam mi hian damage nei sang zo kani en lokang tiu tuna hian ti hian laila hi abial pon aka data khu damage ni tani ti chuan abial chunga ka da ero chuanin damage hi analo thung ta ni zo hei tlem te chaw damage da tin sha residue hi voi khat chi asteka abial chunga nom hian bial pona anom ve thung chuanin ingan tilok teng kan che thiam zok nan
ama hian AOE damage ania enemy hi lo om kol ma se kutia range chin ku chu an khoi vek shim ani tin khu kan huang khonin a stack vek ani a passive ka stack sak vek ani ama ro chu he skill si kan man film khur chungai asan chu a lot chung hian hun adu ve ang renga chumi wang chuan in a lot chung anga kha hete in to chit lai pong po man chin lova tan lai in heta tang hian met lok la itla thlen meu chuan in a khoina man tan chan chu outer layer hian a khoina zoka inner layer ai hian mo chulai chu upon lam hian a khoina zoka wangin khalai ha kan fia ngai ta ni ti chuan remove bot le lokang second skill kan chei fia leang second skill chu hei hi nia hei hian in pakhat item a khoi theya tipo hian dala a khoi phei veka a khoi phei piang kha noi hian pali stack chon pali aron lang ta hian khu a passive kha zuk stack sakta ni pali khama khu kon damage AOE ne ya tin he skills kan hmana piang hian a basic attack hi a enhance ta ni a zaw zong kha enhance ta ni chu kan sei fia le lokange ti kan muang khon an lock taila a bial ama sa thei chin a bial khu kan muang khu a sa thei chin ani ma se he skills ka man chon a sa thei chin hi a zaw don ta ni lo en lokang ma se kan soyang khan he skills si man khanin enemy a fuangai a fulo chon a enhance me lo nia enemy va fu ke ta khu a khoi phak chin khu zaw ta ni alu kart ang dewa ni chu ti chona thei ta ni hi ka ava phei ta ni ka second skill tho dan chu ni ta ni chu a man tang kai dan tura chon helai lai la ka da hi minion sang alo ngai taula chon enemy ka helai vela henom ta se iwa charge phak che lo ta ni heta tang chon mo chuwang chon minions kai bula nom chon minions ka ti hian han attack keula chon in tia minions attack keu kan hemi a passive skills mang hian iwa mai don ta ni so zo ka somo khalai kha heta I back shot anga heta minions lo om khati heni khoi hlek anga I malama mi enemy kha iwa don ni kha a second skill man dan chu nia a third skill le ro chu CC nia a third skill hidden khop mai CC nia AOE damage ani boka tlem hian a tol ma sheta a bial china hian in dragon spell akas ta chuanin khami dragon spell kha avir chhuwa chuanin an mani hi anok up ta ni en lokang chin anok up pilama hianin nangmana I joystick khetia iti son na lampang hoi zong in ama hi atlan chhuak a in sa seng ve ni chu khami tangkhan en lokang kha ain sa seng ta ni ma kha ma in amara chu joystick khai ti chun I du na lamai sa seng tir thei ta ni tuna hian antina na helam hian ka in sa seng tir du ta kha veizong khan joystick kha kamang mai ta ni hetlama pon ise tin ka chhuat tlang phei du pon ka chuak tlang phei thei tho hei ka kha a skills thodan chu ni ta ni kha khan pakhat item a bial chung om to pho chu anok up vek ani CC thakop mai hei ja ma se kan so engkhat hun hi chu du dewa khu a bial a vir chung a khuan hun a du awangin a skills reng a hian in hun du ani deu tlang puya first skill te poni thawa hetlai mi attack tur pon heta tang ka man tan chuan hetlai mi attack tur kha wang khanin a timing ha kan zir chian chu poimo ta ni skill sei tuna ultimate kan sei fiang ultimate hian dragon ati changa chu dragon chuan bang zong hi a thlo khum vek theya amai ro chu skill samhang theilo thungani tin bang a thlo khum lai hianin enemy in an du tokin an khoi thei boka hemi awang hianin skill samhan thei si lo wangin vem te engma nei don lova chu wangin dragon form a hen om reilu tuk lo turania second sari chungani hrimhrima a dragon form hi tin dragon form a zo vele hianin human form a hen a let ngal lova dragonoid form a let ta ni second som atan chu ultimate man zo piangin lo en fia lokang dragon a chuak ta ni ti hian second sari chungani ta hi ti chuan he second sari hi zo vele hian human form a let ngal lovin dragonoid form a let ta ni hei ti chuan dragonoid form a om lai zong hi second som chau mani se a skill zong hi a enhance veka a zaw zong te a thui enge ni a skills thui zong te engkim kha ati sang vek ta ni heta hen pakhat chau kap chhuak khan in dragonoid form a kha chuanin kan huang khan in pathum ma kap chhuak ta ni hei a enhance ta veka ni hengte po a zaw ta ta hengte po zaw le zol ta
kha a skills suni ta ni Dragonoid form a chuan tin Dragon a in ti chan lai hianin a ultimate hi han met non lanang ma du huna khanin Dragonoid form a in ti chang thei ta ni chu enge tangkai na ti na kin a skills combination a kala soile thowanga tuna ta na chuanin I ultimate kha thodang kan en le lokang ultimate in transform hian mi hi knockback ta ti hian physical damage in mi hi knockback ta ni han knockback ta tin Dragonoid form a chan chia khan a in transform lai ta khan damage a deal bok ta ni lo en chiang lokang tuna hen dragon form a ka lut ta ti hian ka in transform bult na khu ka in transform na ringot po khan ama khu damage a pek awangin kha kan man dan tur chu ni ta ni team fight a chuan ti chuan tuna a skills combination kan sayang team fight an lo na ya a Dragonoid form kha banga thlokan the wangin an hnung lama ho bitum na ni mang tangkai don ani iwa thlok phaya an ma ni zone thlen an hnung lam pangi thlen to chuan in transform na damage nei nga ti chuan cc nen tangkopin ti khan I bei to mai don ani kha a skills man dan tura tak chu ni ta ni ti chuan a skill combination bi ka hian tin kan the tur bok pakhat chu a skills shim man hianin residue stack ki a pe shim ani chuan voi nga zela stack a piangin ama hianin extra damage nei ta ni khu I khoi to lo nuwa po voi nga in stack clean to chuanin tlahan kalsan ma la damage khan nei tho mai ni voi thum voi li voi ngai khoi clean to chuan khu damage kha continuous damage kha shim to ni ti chuan skill combination a chuanin ultimate in transform anga ultimate in transform zo an wa thlen vele Dragonoid form in transform anga first skill in noi pa in second skill in han knock up la ti chuanin third skill knock up anga second skill I chu zoi don ani ti chuan stack tam taka lo pe to chenga I essence polo full to anga essence lo full to chuan spell vamp 20% extra in don awangin I life steal hi a thadon to ti na ni khami state chung te khan chulai chu transformer chuan second skill lu paper in first skill in lot payatin a skill combination shim hi a bel bom thei ta ni first skill man line third skill hi mang thei tlat mai ni entina na first skill hi mangai lot lai mek in second skill ni valut ta tiek po khan ti thei ta ni kan man thiam mo first skill hi a lot chung rei gan muang kwan khumi a lot chung kwan second skill hi ivat leng thei man ta ni so tin a basic enhance kan ti to kha a basic enhance mang hianin second screen minions ilo khoi zeu ta hemi hi va du ta hemi lot pa hianin basic kha ni valu thei ta ni khalai kha kan man thiam voi khat che kan ti don leng normal bot ka da second skilling ka te basic hi enhance tia khan first skill lot sa in basic ne ka lut phei alu card ang dawin ava ve wang khan mo second skill in a basic enhance chulai chu hetia khoi mai ni to lovin te khoi hian tin minions a hena thok vek ani a basic enhance tin maro chu jungle thok lo chu essence kha thok lo ta ni stack up te kha thok ve ta lo ta jungle bi ka chonin jungle don pon hetia lot chunga kalson develop te po khanga yanga kha akal dan tur chu alo ni ta ni tuna build kan sei dona a build ta chuanin movement a hei kan langa ti chuanin attack a chuanin bloodlust x nge in vamp ane wangin endless battle kan penga blade of despair defense a hianin queen swing le immortality hei hianin du tokin cdr hi ape fula tin max cdr pek pelama hian ama hi a sustain bok ni hemi hian hemi build hi a panga tin mar chu enemy a magic alo tam lu tok chuanin magic ang khan a thlak vele thei thung ta chu chunga chon mo amaro chu hemi anga chuanin kan the tur chu immortality a hianin he kan la ka nga ya maro chu he ye to bera lak chi si lo magic chu early an thata wangin chumi wang tak chuan ama hianin a passive atanga vamp nei tho wangin
ti te hian ability kal don ta ni hei hi magic defense magic laka an him ve thenan tlema alo reduce ve deuh thenan nei ta ni tin ama hi fighter ania off laner ania top lane solo tier chi ani mid lane de hang local tier le tutange tin ama hian in manabar nei lova blue buff hi ama mo lutuk lem lo la tur anon thod lo chon la ula poilo tin kan soyang khanin a dragon form a hianin a dragon form bika hian han en lok taila I damage hi adong thei renga taret chunga te khan omrei lutuk chi poni chuang lovani I damage hi adon ve char thei wangin kalaya khanin tin kan chelang khan khalai bik kan thei hinang ti hla om ka ti lai chu a dragon form a in transform zo khanin mi bula hetia va in transform khan a in transform let na ringot dragon oi ta in transform na ringot hianin damage nei sa shim shimani ama hian chulai chu kan share da thaw me kami wang khanin a skills combination a chuan hei mang hianin team fight line anung lama om bitu manga an bula in transforma chuan first skill lot chungin second skill in istan nanga third skill in istan nanga second skill in chuzu yenga I passive ni pe thot mai don ani thelaya kha kan thriat ta na thaw me tin a skill shim mai flicker nen po milvek hemi iman lai hian a in lot lai hian flicker nen po I flick pe theya hemi man lai hian second skill third skill poni lut pe theya hemi hian in passive steka hemi hian I lut pe thei boka kha te kha kan fia don nia hero thata kani